Usifunda uncwane ukwele wadiliya uThibela umfokaMpongose. Umsusa wayo yonke leyo nto leyo isithombe sikaThibela esifakwe ukhuzane ey'nkundleni zokuxhumana uThibela esaseyinganyanyana. Usifunda uncwane ubese ekhwele esediliya kuThibela wamtshela ukuthi impela hhayi kumele aqinise Cream aze abuze nawo ukhwalithi ukuthi benza ngani noma ajoyine iqembu lokhwalithi iqembu lika-Cream e-Cream naye ukuze ezobukeka. Lo mlisi ubese echaza ukuthi impela hhayi imali akukho engakwenzanga ikwenzela uThibela ehlulekile umgeza yahlulwa yiyo yonke into yahluleka nje yaze yancama. Hayi cha bafowethu ngihleze ngizwa kuthiwa imali iyagezana kodwa yabona kuThibela mfokaMpongose ayihlulekile yancama imali mfowethu hayi sekuze kulamina uCream ngempela yabo lesithombe lesi esango 2013 ngizokuvezela esakulonyaka ke isithombe ubone ukuthi ukhona iya engahlekisa okwentibani buka nje bafowethu awukho umehluko bafowethu hayi mfokaMpongose mina ngikuphi iplan mfowethu nawe usungajoyina oquality biyela mfowethu ugcobe nje nawe mfowethu khona yabona nje uzokwazi ukuthi ube right mfowethu ngoba hayi imali ihlulekile la ihluleke yancama ayikhona lensizwa